Pemirsa Golkar Bangli medue anceng side molihang selah ageng ring DPRD Bangli ring pemargi pilek warse kalih tali 24. Indik inucap kawedar ritat kala naptarang bakal calon legislatif bacaleg DPRD Bangli ke KPU Bangli tanggal 14 Mei sane lintang. Ketua DPD 2 Golkar Bangli I Gusti Made Winuntara Mausang dados pinaka partai besar ancang Golkar mejantan dahat ageng. Samian bacaleg Golkar Bangli madue kabisan miwah selah antuk menang. Baik ketandane ngaptiang samian sida maut saha becik saha molihang selah sane pateh. Kawohin bacaleg sane mendaftar ring Golkar Bangli rahu saking makudang-kudang angge sekadi mantan perbekel wenten taler parayuana. Asapunika taler bacaleg DPRD Bali Golkar Bangli ngunggahang I Gusti Made Winuntara I Made Subrata miwah Niluh Murtini. Selanturnyane Iwayan Gunawan sane pinaka incumbent nenten ngeranjing ring daftar bacaleg. Maka sami kahanan inucap sampun anutin rekomendasi DPP ngenenin indik potensi perolehan kursi incumbent Winuntara Mausang paketandane pacang stata maut saha. Golkar stata sayaga indik sapusire sanika ajuang. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.